Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Reka mbaheze ikaze nshuti bavandimwe kubana natwe ni Mukirambi TV 1. Aha, turi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Aha muri ko mubona ko turarangiza irango rya Gitavi, bisobanura kuko turi neza ku kibuga cy'indege cy'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ndi kumwe na Chef Muhire Meshaki. Chef, muraho neza? Muraho neza umunyamakuru. Meze mute? Bwakeye neza kabisa. Izuba ryatangiye kuva. Izuba ryatse ariko ryavuye. Ryavuye muri Minembwe. Igitondo ciza cy'umunsi wa gatatu. None ni na gatatu ico bita ngo kuwa gatatu. Hanyuma muzukana yahe? Hanyuma twazukanye makuru meza ya iyo mu karere ka Nyamyanda yuko imyanda yatangiye gukurwa. Imyanda yatangiye gukurwa. Twatangiye kumenya ko izuba ryatangiye kwamurikira. Bimeze bite? Bimeze neza twumvishe yuko abantu batuza amarembo, abashitsi ko batangiye kuhagera. Bahageze. Yego. Aha turi ni kibuga cy'indege. Kibuga cy'indege cy'akarere ka Minembwe gifite amateka yihariye bitewe n'ibitero byibasira kino kibuga cy'indege ndetse n'ihohoterwa rikomeye cyane. Bamwe barundi bavuna inyoko muntu cyangwa se y'uburenganzira bwo guhonyora uburenganzira muntu byabereye ku kibuga cy'indege. Ni kwivuga Chef amateka. Ku kibuga cy'indege tudatinze ahangaha bahohoteye abantu. Abantu bose nyamwinshi bafunzwe benshi buririzwaga. Umuntu nubwo yoba yari umwungeri nuko mutaratambanya yaje agira ngo aracanga akabarasingiriwe ngaha kurira indege. Abantu abiki abantu abasore abayiki musore wese abantu bararenganye muri kano karere. Abantu bararenganye muri imisozi miremire aburijwe indege ahangaha nta mibare. Ni benshi. Ariko rero izuba rizava ryaratangiye kuva nanone ryavuye. Izo tuvuga ngo izuba rizava, urukerera ruzaba, igitondo kizaba, bizaba. No kuvuga ngo abantu bageze muri cagihe isake zihazibika. No kuvuga ngo babukeye ibitotsi byashize. Ubu abantu bose barakangutse bagiye kuja hanze. Ibintu byose byakorewe by'amarorerwa muri imisozi miremire. Aha turi kuri iki kibuga. Aha ngaha abarundi bari buzuye bakaja baja kwikiriya muri Arusi. Ariko gitangaze ejo bundi bari kwavuga ngo niho baje gushakira ngo leta itabana. Bari baraha twabazimanyika. Turabazimana. Ariko se twari tuzi ko boshobora gukora bene biriya. Igitangaza tuvuze nkaha ngaha kuri iki kibuga. Aha ngaha aha ni abadamu bari ko basenga, aha ni abavyeyi bavuye mu mugoroba tubivuga bamanutse bisa hepfo. Abavyeyi niho biciwe. Izo zose ayo namarorerwa. Ayo yose tuyavuze ibihe birebire abazayahararuka bahe bavyumva, ariko kuga niyo tutangiye kuzobivuga. Abazabihararuka bo bakomeza bihararuke. Twari tubizi nubundi ko bamwe byaba bihiraga mu matwi, ariko birabarora. Abo bizabihira birabarora. Hari igihe bazashaka uko byabaryohera batakibibonye. Yego. Hanyuma Uvira ngo ubaye tombe. Uvira ibintu se biri mu isezerano ry'Imana se byotangaza. Ibi byose ni ibintu by'amasezerano y'Imana. Wewe wamara gukirirwa wikubita ku mutima. Uri kubita ku mutima wogera umugeri umuhunda. Ndi wogera umugeri ubwembe bw'icumi. Nukuvuga ngo isezerano ry'Imana ntawo ryitanga. Ndi wo kwitanga isezerano. None niko bizabivuga reka ngubwire neza ko bizabivuga ngo Farawo yaje kubimenya ngo ndaba yaritaye ku mugambi w'Imana. Nukuvuga ngo ukumuri none se muri ino misozi miremire abantu bari bahatuye n'abahagumye. Nuko kose abantu batuye. Aba bantu bose bari ku isezerano ry'Imana. Koragira ngo n'izindi mbaraga zabaye ibitangaza. Ariko ibitangaza bya mbere n'Imana. Ibya kabiri nuko bahohotewe, nuko twicwaga, nuko twanyazwe, nuko twakunduriwe amazu, nuko ibibazo byabaye bibi muri imisozi. Ariko tukibuka isezerano. Singibi tekereza za Ngoma, tekereza za Bukamba, tekereza Ibuvira, tekereza za Mwenga, tekereza ino misozi miremire, tekereza uyu musenyi watuvuyeho.
izo se izo nzotangaza nabyo hakagana ni bazara abasirikare gabara amape abagawara amape none se bombwira ngo abasirikare bo kontrola ikibuga kandi gitangaza bagakontorora umuntu wese zani karite gira gutya ariko ibyo byose bikaba gutyo uko biha bigenda bibi ariko twururuka ikavumu nta kibazo migarasiyo ikavumu nta kibazo tukururuka tukaja muri vi abantu bava ibukavu baje hano nta kibazo ariko abantu bururuka hano bakururuka mu ngabaho bari hano kuziza mugemano niyo hari umuseyi ariko mu gitondo cya gatanu yekoye ifirimbi yavuze we ifirimbi yekoye we yekoye ingunga zari iby'Imana zikora iki igihugu uyu no mucondo w'igihugu none niko ubwe baje abantu bose bari bazi kuko ni buvira tuzofatwa nahandi hazofatwa ico no babwira abantu batari bazi ko hazofatwa no kuvuga ngo Imana ibagirire neza kandi bagarurire bashire mu mateka bashire mateka iki ni igihugu cy'amateka iki ni igihugu cy'imisozi miremire cyasenze Imana hari abantu nyamwishi bagisenze mu Imana babakurambere ariko rero kuri none byabaye turabizi neza yuko uzi buvira uzi ngorane uzi abana baseshwe bacishwe buvira uzi bibazo uzi abantu babitse buvira barenganwa bagazakurwa ku ndondo bikibuvira bakabohwa uzi birode y'ibuvira uzi birode y'ibuvira urayizi ibyo yakoze abantu bavaga hano kuriza ku ndege kurabona turabishakira kure twaherekeje nyakubahwa hano Dr Lazaro Rukundo Basebitere ko hano turamuherekeza yurira indege hano avuye gusura ishuri ryiwe rikuru hano rya ofisa nkuru ya IEM tekereza na bamutaye amaboko tekereza aratashagiye iwiwe Bujumbura ariko tekereze ngo wikicase none se na amahoro wovuga ngo kwayo na amahoro ayo none ni ijambo rya nyuma chef Muhire ashobora kubwira abantu bose bakurikiranye mu Kirambi TV1 aya masaha niri ijambo rya nyuma no kubabwira ngo abantu bose bashake kubumwe ibibazo byarabaye turabizi tuza amacakubiri ko yabaye amacakubiri azagera no mu makanisa se biratangaje Bibiri izivuga ngo urubanza ni rubanziriza mu nzu y'Imana ngo aho ruzogerera hanze si gitangaza cyaho gatwara twageraga Satani tagize imyambi ibibazo byarabaye ariko ico dukangurira abantu kuvuga nukuvuga ngo abantu bose nuko bohagarara bakagaruka ku mugozi umwe twese tukagaruka ivyabaye bishobokeje nakubwiye nabi umunyamakuru wowe umunyamakuru wambwiye nabi wavuze nabi umunyamakuru jewe navuze nabi ariko twese na twese turi abantu bose turi bene nyakivuruga kivuruga icyasi kimwe twese tugaruke muri gakondo y'umurenge dusubire hamwe izuba rizava murakoze Mana ushimye ko kwaba abantu bagiye Mana amateka yawe Mana turagushimye chef Muhire nguri mwikaye hano ku Kiziba yego ako wabonye imyobo yose kundingana habaye amatongo hano reba ukuntu ingana wabonye ukuntu ingana wabonye ko iyi ni ikaye ku Kiziba aha ni ku ikaye ku Kiziba aho hari FRDC aho hose mwamubona nubwo twahabetse umunsi wafatwa ariko kandi ni uko nyine hameze n'amatongo iranze umubone rero bayita ko ari ya Colonel Mugema kandi ahantu niho abantu benshi bafungiwe bakajanwa muri ranzu hanyuma indege ikaza hari ku kibuga cy'indege mwamubona hari inzu y'umweru noneho indege yamara kwashika bagatwara abantu ku ndege ngo bamuboshe ariko ubu ngubu ni za tombe hano ndi kumwe na chef Muhire niyo twatuganira chef Muhire twaganiriye hano karagenda areba amateka akomeye cyane abavye batazibagirwa n'abana babo bitewe nuko ibyahabereye ari byo gitangaza kandi bidashoboka mu imbaraga z'abantu ahubwo n'Imana kubera kuko abaturage ba Minembwe bari bafite ubuzima butameze neza bitewe nuko umunsi ku wundi baricwaga umunsi ku wundi barabahoga umunsi ku wundi bagirwaga nabi rese mubona hakurya ni Madegu n'aya mazu muri ko murangiza amajanja ya bleu
izi ni inka ziri hano mwika habaye amatongo nta kirangwa abantu nta bintu bigihaba. Hanyuma chef Muhire ino ka ikwibutsa iki? Iyi ka itwibutsa ibibazo by'abantu bagiye bayiboherwamo. Ino ka yabayemo umukoroneri umwe ngo niki uwo yarimo bamwe babagizi ba nabi. Iyi ni ka yakoranaga na brigade ya hariya hakurya mu karango gasanga rununu barakabona ku makaratusi. Yego ariko iyi ka yabagizi ba nabi yarituye mu gi abo bagi rero umwanya nushika no papi ibihe nibishika rero abo ngabo bazacirwa imanza. Ariko ngo hano higeze kuba n'abarundi nabo abo hano gucira hano ahaduhagaze gucira ahaduhagaze werekera umanuka umuhanda wose uje muri Madego hakurya hano niyo habaga abarundi aha twahazimaniye abarundi barabizi neza nabiri abahe bakora bibi byo kwigiza nkana twaratangaye abarundi ko bararasa imbunda nkuru bagatega abagore mu bisambu baremuye baravuze ngo ijoro rizareherekeza imfuza abarundi nibagende bagakoze muri imisozi ariko nabo ico twababonyeho nuko bari baraje kwitera ishavu n'ikimwaro ijambo rya mbere baje mu misozi myiza banyoye amazi meza nukuvuga ngo aya mazi banyoye za Kamombo na za Bijombo amazi ya za Rurambo asengeye amazi meza nawe ngo asengeye na amazi Imana yaremye ifite umugambi mwiza amazi yo mu Minimbwa ya yose ni imisozi n'amaso yabo none se abantu bagiye hari iwabo baza bubaka amazaha yakunduka hanyuma ko bari baraje tekereza ngo umuntu yari mu irango rya Nyamara ni Nyamizungu ni Muteje igihe kiza gishika twarababwiye ngo bazosome muri Zaburi 33 no kwicumi twarabiboherereje twaravuze ngo iki ni igipande cy'amahanga kiravuga ngo imigambi y'amahanga ngo Imana izihindura ku bubusa none se imigambi abantu bavuga ngo baraye kwijoro ngo baje gutera abantu aha rero hano gucira aha niho hari abarundi hari amashitingi y'abarundi aha yarahaboreye ngaya aha gucira humanuka barabarundi usubire epfo haje kunzi ya Colonel Mugema aha ngaha werekera harangiza ku bitaro ibariyeri yabaga hari abantu babohewa imodoka isohokano muri yika ijanye imbohe abantu swate batandatu batanu babiri abana barenganye abana b'inzira gibasekerwa abandi Monesco bakurira iswari muri Monesco indege Monesco igituyano indege ya helicopter ikabatura ibuvira amateka mabi mbega amateka mabi we FARDC na yariri ariko igitondo cya gatanu bahura n'aka mu gitondo cya gatanu bahuye na madu hano duhagaze dore ngizinka ziraharyamye ibazinka kuzibere hano muri indego imigambi amahanga abantu woshaka bazabaca umugana bakuru ngo yabatoba ejo ngumworo yose yabatarejo tawutose kundi ariko woshaka akoze amakaya abarundi yabaga hano yamakaya abarundi aha none ejo bundi ngo baragarutse ngo bageze za Mikarati ngo ko baravuga ngo baje gwiga ngo Red Tabara hano bari batuye hano barayibonye ese yo Red Tabara bagaza basangira hano bariko barayishakira hano ayo niyo makuru ayo na makuru y'abarundi ayo na makuru ya FARDC mbega imigambi miza y'Imana we mbega haduhagaze mbega abasirikare babi baba nara hakujya barangiza hakujya niho kwa Buhimba ni indege hariya hari umusirikare n'undi dore hariya muri brigade aho harindwagamo ariko rero umunyamakuru Imana igenda ikora Imana yarakoze Imana yo mu misozi y'Umurenge Imana y'agakondo y'Umurenge nico gituma woshaka wese ndiyo yitaza woshaka wese yagenda buke kandi woshaka wese yakwitonda nukuvuga ngo Minembwe iratuwe nukuvuga ngo Indondo bazabaho Bibogobogo bazabaho Rurambo tuzobaho Imana yo muri iyi misozi muzamutekereza bumva aya makuru muzamutekereza icyatumye abanyarurambo bikabwegera na Kamanyu ariko Imana irabazamurira bareza mu Rurambo iyo se ntiyari Imana baratuye none baratuye barabasiga ngo bari baraje ngo bazobamare imigambi y'Imana amakuru umunyamakuru urakoze nayo amakuru nayo ngayo urakoze ariko turakomeza tugenda tujana nawe turebe ukuntu urebe ukuntu inka ziryamye hano chef Muhire
Ngwino urebe hano kukiziba ikari yarazengereje abaturage bakaraye ka Minembwe cyane. Hano habaga barundi wa. Hano ko twumva kuri channel ya Nyamukirambi TV1. Hano haba barundi benshi, habaga igisirikare cya Kongo, habaga ndetse kugeza igihe dore inka ziravyagiye hano n'inyana. Reba dore kurabona nawe mwika hejuru ko ziragenda zica mu mashimo hagati zakazi cyane bakazitema handi bakazitema izindi zikaribwa n'izindi zararashwe. Dore ngizi dore umugambi w'Imana. Aha duhagaze hano twegereye. Aha inyana ihaye yabira. Uko inyana irasa gute chef? Inyana ni inyana ikiraye, inyana nziza. Inyana zose gazarashisha abarundi aho bagendeye. Dore inyana z'amagaje. Ibintu byagenzega neza. FARDC yaragiye. Aha havuye umusenyi mu gitondo cya gatanu bari mu kuririmba. Yandirimba yabigize. Mu gitondo cya kare. Yafanda maze kugenda. Ngo mama we. Ye. Ganzu urebe na. Rebe inka zimeze hanga. Reba aha turi. Ahari mu barundi naha ngaha mu mapayote yaba. Ariko dore ivy'Imana izikora. Cyane. Yego. Nayo munyamakuru. Imfizi kurivuga. Ngwino urebe rukungu rwiza. Izo zose zirareka kwivuga, ni gahunda y'Imana. Sizireka kwivuga. Zirareka kwivuga. Nazo zamenye ko Uvira bayitombe. Zamenye ko Uvira bwavuyemo. Mu gatondo ngo abavyeyi bagiye mu centre baraserebura. Ba mama. Bamwe barasiwe hanga bave gusengera Rutebuka Bonfils. Aha. Gahunda y'Imana daye. Dore. Uko inkira sa gute chef? Ninziga. Ninziga? Inka ninziga. Ampaye. Masa bige kugwana. Birareka kurwana byo. Birarwanaga byo nabyo se bimeze nkabaruheburwa. Nazo bimeze nkabara abarundi. Aha hari hatuye gi. Numwe mu FARDC mubi wigize igitangaza ni nawe wajanye n'ibita mu mikarati kandi wakavuga nabi. Yego kuva duhumure amateka meza yo muri gakondo yo muri imisozi miremire, imisozi miza ya za Rurambo, imisozi miza y'Indondo ya za Bijombo, imisozi miza atari ya yindi Gaspard yari kwavuga umuvugizi we igisirikare cy'u Burundi ngwibo bari muri Kajembwe, ngo bari na Muramvya, ngo kandi ngo bari na Mugete. Mugete se twarababwiye ngo Mugete gasi cyakuze kandi Kajembwe gasi mu Kirundo, ariko dore gabarongoye. Uri kurabona nawe cyane nicyo kwereka ko bari w'abantu uzi umugambi w'Imana ngo abantu bariko baraza buri misozi yose y'Indondo yose yari yarimbwe, imisozi ya Kamombo yose zarinda keza abarundi se twabagize gute niki twapfaga n'abarundi. Ico washakaga kuvuga ngo tubibwira abantu n'ugukangurira abantu gusubira ku mugozi umwe, wa mugozi umwe w'ubumwe twamagaho wa kera. Urakoze umunyamakuru.